Karep sedo kala yo ban rakhe World Environment Day kabah tam hapok kathan pun selajungi nadu kalai potarik ujemang hadu santarik ujeliu. Kani kaseng kala yo ban thungding penyelek kai football, penlong drama, cleaning drive, drawing, painting competition, dancing bat kala yo ruban ai awareness program bat penyelek kai bunjat yaki hybrid bat ru kala yo ban ai sungha syaki hybrid ki batri sitam haka kam penek mariang. Kidon san pautali ki unit jong ka sengreps do ki bala simbenta hakan ni kejingi rakhe don ki unit ki bapen khuch nong man la kamit a nadu ka por prabaje hadu shipawaje kani kalong kum kada kejing rakhe ya kani kasngi ka bakongsan don ru ki unit ki ba ai khusnami ki hybrid ki bala simbenta hakan ni kejing rakhe ya ka World Environment Day. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ